Nak nyanyi kat oh tidak kami tunggu kat nyanyi Ini cara soleh dulang. Assalamualaikum bersama suku. Adengakan firman Quran jujur di suri Arab ayat kataru ayat 127 wa innama fawqahum dengan khairum kana bi Musa bakatu Fir'aun wahai Musa anda permalum sabananya kami nambah kaum tinggi dari engkau tetapi yang masusun berpangkat tinggi tua batimu itulah kata Fir'aun lanat karena Nabi Musa menjojokkan pangkat Yosua ngadone Joshua rona gaga uju jengel limpa-limpa Fir'aunnya tu orang sikapi perintahlah turun dari Jibril ke Nabi Musa supaya mausi Fir'aun dari negeri Mesir. Membawa Fir'aun parang biaya di laut merah. Fir'aun nak cahaya 10 Muharram Maria Surah utang babaya salah batimba di laut merah. Fir'aun lah meninggal. Allah sampai aja di mengajar Musa. Utama babaya jangan menyasa menyimpan musuh andai babira poka pintar kababa unju panimpanan kotangga khusus karekan kami nakarega khusus katolan natukan pitua umumnya kita natukan silawai kita silawai tiu tampe aja di muka alasan indah otak nagadang lahutlah nanti andai nanti galak banyak galeme dengan galemak nasi bercampur ciri caca apalagi beratai tirana minang dimi nangka bawa dailah takambang de hujan talapu di panen talakam tapi sekarang lah dibawa malangi maulah kalah kerana bina lucu pak di papi de dagang lalu de orang datang ada kalero lah bimi yang dek tata bahasa pula bigali dek lenggang baju dek jujai kajujai dek guyuh baguyuh dek ajuk bagujai lah hilang malu kalau tak ingin ayah jo ibu daripada masak rangkahlah dahulu daripada jawi bajak dahulu
minantu balun lama nepek cucu untung sekali rugi sesuku ya baik hai jangan ditiru Tak, siapa tak takkan macam nak pilih ni nak. dengan sendiri jokiamu dalam nafsi raya itu si kepada iyo mati nalah kamu nan di dalamku kulima Allah di dalam lanangku kulima Allah ilaha illallah aku nabi masuk sarugo jana selamat lana jasmani diterima tanah selamat lana rohani nabkulaka di dalamku kulima di dalam kulima la ilaha illallah Di